Dan sê hy, regstreeks hier van die Standard Bank Klankbank af, het ons vir Keis, Dien van Niekerk, hulle is saam met NTK, wat hulle uitstal, Dien, ons het nou 'n bietjie vroeër met NTK self onderhoud gehad, en hulle het ons vertel van nuwe tegnologie wat julle daar by Keis het, en sovoorts. Vertel ons 'n bietjie wat julle alles behels, wat se produkte julle ons kan bied vir die boere, en julle gaan ook daar by die landbou demonstrasie betrokke wees, wat julle alles daar gaan demo, en as jy ook enige spesiale aanbiedinge het, oor hierdie feestyd, of dalk nou in die lyn het, bietjie vir ons luisteraars, en ook vir ons feesgangers kan verduidelik wat gaan alles aan. 100%. Is it fine? Okay. All right. So Case Construction, we in Zanin, Louis Trichardt, Polokwane. The products that we do is tractors, obviously for the farmers in the area. We also do construction, TLBs, excavators. We're also getting into the drone game at the moment. And what we're trying to do with the NTK is give the customer, the farmer, a one-stop shop. So anything he needs on his farm, he comes to us, we sit down together, and we see the opportunity, not only in farming, but in construction machines as well. Okay, as jy 'n keis koop by julle, kan hy by enige NTK se meganiese tak gediens word? Of hoe werk julle met dit? Okay, so we have the mechanization branches, and you can service it at a mechanization branch. At the moment, it's only Zanin, Louis Trichardt, and Polokwane. But as we said, at the moment, we're going to the customer, see where they are, and we're making arrangements, we're making a plan. So if you're in Messina, we come to you once a week, once a month, whatever works for you. But there's no road too long, too short, too wide that we're not going to come out to you. So the question, NTK, no, not specifically, but the mechanization department is willing, available, and ready to help you anywhere in the country. Okay, Dien, vertel ons ook 'n bietjie implemente. Doen julle implemente ook, of is julle net op die trekker gedeelte? If I can be honest, we do not say no to anything. I've been saying it for a few years now. Any single implement you can imagine, we can source, we can build, we can buy, we can import. You name it, we can do it. Like I say, one of the newest things we're doing at the moment is the drones. Give us your challenge and we will find a solution to your challenge in 2024, and that is our drive for 2025. Okay, any specials that you have available over this Viva Boere Bemarkings day period, or any other specials you have available now for the listeners and people here that they can take notice of? Okay, so what we did say is we want to be specific going into this. So if you guys can come and visit us at our stall, we'll organize a meeting to come out to your farm, and then we'll talk specifically about trading in your machines that you have, and then we'll build a deal that's suited to you specifically. Okay, great stuff, great stuff. What you going to have on the demo today? We're actually not taking part in the demo. Okay. No. Okay, so there's nothing on the demo today. Okay, Dien en his team, Dien van Niekerk is beskikbaar daar by NTK. Een van ons hoofborge, Keis is saam met NTK, een van ons hoofborge weer eens vir 2024. En ons weet ook dat julle deel is saam met NTK al vir 'n geruime tyd, al vandag eendag wat ons met hierdie ding begin het. En ons wil ook vir Dien en sy span baie dankie sê in samewerking met NTK dat julle al vir 4 jaar na mekaar die hoofborge is hierso by die Viva Boere Bemarkingsdag, en dat julle hand ook altyd oop is om weer terug te ploeg in die gemeenskap hierso waar julle julle besigheid vandaan kry. Ons hoop om julle volgende jaar weer hier te sien, en Dien mag Keis en NTK ook net van krag tot krag groei. Thank you very, very much. Thank you, guys. Onthou ook, julle kan verdien in die hande kry NTK's deur NTK. Hulle kontakbesonderhede is gelys op die sosiale media blaaie van Viva Boere Bemarkingsdag, Instagram en Facebook. So as julle in die hande wil kry daar, is julle welkom hulle hande te kontak daar. Dien en sy span staan ook gereed daar by hulle stalletjie by NTK om julle toe te spreek. Gaan kyk ook na wat hulle daar het om uit te stal, en ook wat hulle alles vir julle beskikbaar het daar om met julle te gesels. Baie dankie. Thank you very much. Thank you very